يا أفان أرم أوان سدام مدو يونن دؤي دبريتك كنا ياددو طواف دامنّا namni hajjii godhe yoo biyya isatti deebi'uudhaa ka'e makka dhufeeti xawaafa wadaa'aa yookaa dhaammanna'aa xawaafee raka'aa lama salaatee multazam hulaa bayti'iiti fi hajarul aswad jidduu dhaabbatee du'aa'ii tana godhata اللهم إن البيت بيتك والعبد عبدك وابن عبديك حملتني على ما سخرت لي من خلقك حتى صيرتني في بلادك وبلغتني بنعمتك حتى أعنتني على قضاء مناسكك فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا وإلا فمن الآن فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري ويبعد عنه مزاري هذا أوان انصرافي إن أذنت لي غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك اللهم فأصحبني العافية في بدني والعصمة في ديني وأحسن منقلبي وارزقني العمل بطاعتك ما أبقيتني واجمع لي خيري الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. معنى نساء يا رب مني منكيتي مني منخيتي قبرتش خيتي المقبروت خيلمانت وان اتي اومت نالا ففت نبأت شيفت هنگ بيته نفدت انانيتت نفد حجي قدود الرت نغرغارت يا رب يو كان تناندرة نرى جالت تاتي جاللتي نائدئ يو أكس هنتين يا رب أمرا نكأننيسي نرى جالتو نرى كيبل odoo manni khiyya mana keetirraa hin fagaanne odoo bakkeenan irraa si ziyaaru bakkeenan irraa ziyaaraa as dhufu hin fagaanne yaa rabbi kunoo yeroonan galu geesse yoo naafeete iznii naa goote kanan bakkatee rabbii biraa hin godhanne kanan bakka beeytii teetii mana keetii beeytii biraa hin buufan yaa waaqa fayyaa qaamaa naa kenni na bira kaayi tika diin kiyyaa naa kenni natiis galana tolchi waan ati dalagi jette dalaguu na qunnamsiisi waan na jiraachifteen yaa rabbii khiyya toltuu addunyaa aakhir'aa walitti naa qabi ati waa hunda dandeeysa yaa rabbi رحمتها في نجايا في بركاء
nabii kee muhammadii fi aalii isaati fi asaabaa isarratti buusi. Aamiin. Eega du'aa'ii tanarraa raawwatee dhaammatee if dura deema'aa masjidarraa baya, if duuba deema'aa masjidarraa hin bayu. Eegasii daddafeeti biyya isatti galu'uuf karaa bu'a hin turu. Yoo dalagaa amnatti hin rarraaneef ture xawaafa dhaammannaa deebisu'uutu takka deebisuun isa qabe. Yoo waan safaratti yookaa amnatti rarra'uuf waa xiqqo ture waan akka meeshaa hidhatu'uu akka waan dhuganii fi waan nyaatan bitatu'uu faadhaf ture sun hin dhibuu. xawaafa deebisuun isarratti hin jiru. dhalaan dhiini aada'aa itti jiru xawaafa wadaa'aa malee biyya isi'itti galuu qabdi. kan yakki tokko isi irra hin jirre beeytii seenu ka'baa seenu beeytii kophee malee seenuun ni barbaadama yoo nama hin miidhin itti rakkisuu fa'aan. duuba hoggaa seene fuula dura deema hanga isaa fi darbii yookaa goda hula'atti as deebi'u jidduu hangi dhudhuma sadii hafutti. bakkeen sun bakka nabi Muhammad itti salaate nageenyi isarratti haa jiraatu. umraa heddummeeysun beeytii ijaallaaluu heddummeeysun xawaafa heddummeeysun bishaan zamzam waan fedheef dhugee garaa guuttatuun ni barbaadama. yaa afaan oromoo wannin si dhaammadhu yoonan du'ee dabree takkana yaadadhu.